kumsalo inavi amthakhi chigibdi tupulani solo ketani kini namukubdi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni amthakhi chigibdi muchulani solo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno India ga ko Manipur states lo meitei mi kongo ku kizo mi kono agusha kiu hipolo Manipur state Senapati districts lo United Naga Council kono amthakhi chigikakhi ashigini solo lo India ga ko Union Home Minister Amit Shah villa ka ku yeskiula kunjikiuno ovekiumpe ketoni kinina chiriso lipikhi tache anigini solo Manipur state congress ye pikana Manipur state la district kithe chini khakiu ye ningu nagami oplo kiklona khakiu kumoi eno district tipako kumsi ye cancel shive masai ipi India ga ku Union Home Minister Amit Shah villa kunjoi ipi itari Manipur nagami mpo tipako na Union Home Minister villa pikiuno ketoni kinina chiriso lo kilo New Manipur State Congress ye pikana ningu nagami ko villa kumo injumona ning blok molona Manipur State hipolo district kithe chini khakiu gono ning lokamo kiulo National Highway kumslo atsala akhena shigito dola igona lachile cheni ipi ningu nagami kona economic blockade ko pugi shicheni ipi ena ningna Manipur Congress ye pikango India ga ko ye pikasa sa ningu United Naga Council UNC mkona go thu chirisho agkupcha shivekimu iti tolomo districts ni aktheshi khakiu tipako ye iti tolomo cancel shinpei ipi itari nagami mpo tipako na India ga ko Union Home Minister Amit Shah villa pikiuno Manipur Congress ye pikana ketani kinina chiriswam pelo districts ni aktheshi khakiu tipako ye kilemo ningu United Naga Council mkona plotsmo nani ipi Union Home Minister Amit Shah villa panungna pivai itari United Naga Council UNC mkono pikiuno salanomo ningna kunjukiu hipo ye plotsmo ke pusha ye ningna ninglo ke mo kiulono alau akum toshi tamona lachile venya pei ipi itari panungno Union Home Minister Amit Shah villa pikiuno Manipur state la districts ni aktheshi khakiu hipako ye asala chipungo dolo cancel shive masai tikmoye ningna alau akum toshi lachile venani ipi supevai amthakhi chikakhi ashigani puto chalolo aitsni thakela jiribam phugi phivila kuki zo mi kong phu kini mongbung village phungo sejang village phuye meite golam yakona bomgo alka pe thana attack shivai ipi tilena kuki zo village volunteers mkongo panong dola akum toshi alka kive kileve ipi etari hasa ki teno pikiuno meite golami tipakona kuki zo mi ko phu tikmala LMG likango bom koge vesuvetse ipi itari hasa ki teno pikiuno meite golami kona kuki zo mi ko phu hikma kuki zo mi ko launa luvets nyana I gona pukapcha cheni ipi eno panongna aphu hikma attack shikiu ye gothu toku show shivai ipi itari meite golami kona amthakhi chigikni anigni putho chala ai chige minute hop ngu ke lage aphu tikma attack nyana igikiulo panongo kuki zo volunteers mko dola alka kive kileve ipi ikimu tlena timthive kiu izave kiu ye khumu khai ipi amthakhi chigthu muchulani chalolo Al Jazeera Sutsa ki keno pikiuno Palestine Hamas terrorist galami kongo Israel ga khuna ketani kini namukuk thumpe relaxni tupulani chalolo no ishik tolo agusha kiulo Gaza strip yege Palestine mi kono aveksa sholve kiu likhi komopo Israel ga khuge kakini lage igona athokha shivai ipi ena Israel ga khula hidi kishi lage ketani lhobdi shoye akhi kamidola igona athoka shivena ke ipi amthakhi chikth muchulani chalolo di irawadi Sutsa ki theno pikiuno Myanmar ga khu capital Naypyidaw phuglo hipopine dola achala igona ku kiu gono a tomola azu flat shivena tim tomo akhu kahave ena aki tomo ge shipsa vai ipi ik Myanmar ga khu galami Brotherhood Alliance ipi kiu galam kono agizani chalolo pikiuno New Myanmar junta yipika wushmi kongo ningo agalam kona agusha ki hipolo Myanmar junta yipika wushmi kono alho kutu New Myanmar ga kumi civil mi ko pithive che ki ye agkhwa ye kumai ipi itari di irawadi New Sutsa ki teno pikiuno Myanmar junta yipika wushmi kono takhani chalongo asuzani chalolo Rakhine State Pakto Township ngo Magdo Township la agushi ki upe thano bombe sevese ki ula timil hotsni agkhu khawai ipi Myanmar junta boss min anglainga azad sikiu vechona Myanmar junta yipika hushmiya kono
amthaki hipola Chin states ngo Shan states ena current states Magwe region Mandalay region ena Sagang region la bom vesivesikiu lo timil ho bidi vekapitivai ipi ena timil ho bidi akhu ka have ke kodolo timi chikini no itimi oke ipi etagi takani salongo asazani salolo Myanmar junta yipika wushmi kona Shan state lo bom khami vesivesikiu lo civil mi kutomo izavai ipi ekimo timthivekiu ye khumu ka hai ipi ena tie Myanmar National Democratic Alliance Army holm kono supevai ipi Myanmar ga ko Arakan Army holm kono Shan state lo katanik ni namukuk thum pe lono ishik tolo town muku pungu ye Myanmar junta yipika wushmi kolona luvese ipi ite here Shan state Nongkyo township lo Tangkam village pula Tang National Liberation Army TNLA holm kongo Myanmar junta yipika wushmi kono akumtoshi alka kivekiliani ipi Tang National Itari Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA golm kono pikiuno China ga khu gutu phivila Shan states la Rakhine Self-Administered Zone Kokwan Township la Myanmar junta yipika gushmi akhe no mukupungu Light Infantry Battalion gushmi okumse ningo Myanmar National Democratic Alliance Army golm ogizla panong kumsena surrender shikawai eno panong gushna no kumse ningo tswai ipi eno tie MNDAA golmi kodola spokesperson Shakyu Likian Wenna ashigani tololono social media lono glhava sai ipi amthaki chikthum mucholani tololo money control society tino pikiuno Russia ga ko president Vladimir Putin no anigni tololo pikiuno new Russia ga ko no Ukraine ga ko sas agusha kyu hipolo salonomo Ukraine gushmi kono long range missile bomb kongo United States ga ko no panong sikyu army tactical missile system ATACMS o pe thake pusha ye die United States ga khungo kulo law ga khu kono new Russia ga khu sas agushi hutu vai pi kamsnani ipi long range missile bomb hipakongo army tactical missile system gushinanu hipako ye United States ga khungo United States ga khu kasapo ga khu kono Ukraine ga khu tsvike oke ipi ekimu panong na agushi hipolo Ukraine gushmi kola pe thapen kyu ye la khani ipi eno tie Russia ga kuna panong sho amku luke pusha ye dileno Ayeghiqha gushi akuthu third world ipegvena sa ki wongno ke ipi Ukraine ga ku president Volodymyr Zelensky no agushina nu hipako agushila pe thapen ki wongno United States ga khungo United States ga khu kasapa ga khu ovila kunji chikimo panong na Ukraine ga khu itik tolomo la khani ipi amthaki chikthu mucholani tsololon news bites sasagi theno pikiuno Al-Qaeda galami kodola ato shi chekyu agithiu Osama bin Laden nopu Hamza bin Laden ye Afghanistan ga khu ahu a lakhila sniper gushmi timi akhebdina lopu shona alhoku thu akumto shi pas shwachni ipi eno tie intelligence mona phulwai ipi tie mirror sasa githena shupewai ipi United States ga khu gushmi kono pikyuno katani kini na chigto kumpelo pagolam la chekimi khamngo panong kamse bomna vekapitivai pi supevekimo paye intelligence reports sa githena phulvekiu khilono paye khapi ipi supevai asa githeno pikiuno papu Osama bin Laden ye katani kini na chek khem pelo Pakistan ga khu Abu Tabat lo compound lakhila its hakilono United States ga khu special forces wushmi kono pa pitivai ipi United States ga khu wushmi kono papu pitivekiu tipo ye papu na katani kini na lakhimpe amthakhi chekha sololo akio hijack shivena United States ga khu New York States lo Lower Manhattan phugelo World Trade Center ki kini ships havena timi katani kini akhe to kunal hosni pithivekiu gongno ke ipi itari intelligence mpono pikiuno papu Osama bin Laden na katani kini na lakhimpe amthakhi lo United States ga khu mi katani kini akhe to kunal hosni pithivekiu toi Hamza bin Laden ge kulo lawa khu ko ku dolomo attack shiveni pi akpushani ipi itari mirror sa githeno pikiuno Al-Qaeda galami hipako ye Afghanistan ga khula agushi kokphelu chekiu training center kiji chege ani ipi itari intelligence mpono pikiuno Afghanistan ga khu Taliban yepika gushmi oge Hamza bin Laden akumtoshi sushwachani ipi Al-Qaeda galami hipako ye Taliban gushmi ko sas lakhi shicheke kum oke ipi ishif sa kithe hipado nongkam chishkinti